ngisokola kubhuti ngisokola kukhulu ngomntwana lo isipendile ngomntwana isipendile ngomntwana manje yazi abantu abanjani ezilawo bafuna kwezinto abayifunayo isikhathi esikhona ngiyo manje akukhonakala omunye umuzi umntwana kabusi yabona nento nayo unomzaya mara ayibusikini nangithi no uthi no phelela thina sinagika nangumntwana buri ngamshiya na umbona nje ngamthatha akuthana namhlanje siyangitsho yabona ukuthi lo ofike nje esinye izinkinga uthi no abaphume so obviously uzobuya kuphathu bani uElene leso sizweni ngasivumelene ngayo yabathi ngolosindi yakhupha kuye Brongono ngithi njani uthi kusasa ucela ukhonda nomntwana ngolosindi yakhupha kuye Brongono yes ifinenkinga nithathe amanamba ethu ngicabanga ukuthi banikelile ngisho banikelile hayi batho banikelile amafoni number unikele ubanile ekhaya kuko wathatha amafoni wobaba la na uhlangabezana nenkinga yes then-ke amafoni number gogo sifuna amafoni number wabo gogo hayi wabo ntazana ngoba bathatha amanamba bayenza esingakufunile nikele ubhuti amafoni ami ngifuna ngizona into straight thina sifuna wakagogo niyabona nje nakathi uthethe wakabana amafoni number ngithethe wethu ngibani wathethe kose sithatha amafoni number kagogo nawakamfo banikele amafoni ami wanikele wakho amafoni thina sifuna wakho amafoni number ungawabizi emoyeni basi sowaseva nje emoyeni kose sithathe wakho asithathi omrazana sifuna wakagogo nawakho hayi umntazana lo uthethe wena yena anikeza ugogo asifonele singafonele ngibani ngoba ngiyokuthola senibona i-identical force ijika ngale it's gone asesiqedile siyathokoza nabona abantu basithanda bathi bazile bagcwele ngababona ngale abantu napha bakhona jika napha abantu bakhona bayabukela ngithi bazokubukela yabona the love of people sinabantwana nathi